Ja tere kõigile! Hello everybody! Mina otsustasin tulla nendele koosolekutele sellise ootuse ja näljaga ja saada kõik, mis vähegi on saada. I came with an anticipation to these meetings to get everything that there is. Juba esimesest koosolekust peale. From the first meeting. Kõik koosolekud, kui on olnud, siis ma olen tulnud siia ette, et saada palvet. Every meeting I have come to the prayer line to get prayer. Et saada uus puudutus Jumala käest. To get a new touch from God. Et saada jälle täis püha vaimu. To get filled with the Holy Spirit. Et saada jälle see tuli. To get again this fire. Ja mitte jääda selleks samaks, mis ma olen olnud siiamaani. And not to be the same who I have been. Eile peaaegu ma oleks ilma jäänud, aga ma veel tormasin viimasel hetkel siia ette. Yesterday I almost missed it, but at the last moment I went to here. Ja ma sain. And I got it. Ja ma tean, et ma saan ka täna. And I know that I will receive today. Ja ma julgustan sind, ole valmis. And I encourage you, be ready. Expect. Ole valmis. Be ready. Tule siia ette. Tõsta oma käed. Lift your hands. Ja küsi Jumala käest, Jumal. And ask from God. God, ma tahan. I want. Seda, mis sinul on minu jaoks. What you have from me. Ja ma ei lähe siit ära ilma. And I will not leave without it. Et ma oleksin muudetud. That I would be changed. Ja Jumal garanteerib sulle, et sa saad muudetud. And God guarantees that you will be changed. Amen. 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 Nii et oota ja tule, ole valmis. So be expectant, ready and come.